Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag, bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipot ito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam niya ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinambag nga bigat kada kayami nga sangapada. Kaya't padanan niyo ti pagkasalitaan nga antay padayawon nga iba sa dito yung bigat. No saan niyo pa yung na-share di program at tayo, please share this program, share. Kaya't padanan niyo ti pagkasalitaan di pagayam tayo nga Angelita na napoluan Muñeca. Sante nga nga baybayagon. Intayo ni Ruging iba sa tipagkasalitaan ni Angelita. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, no dumdum nga ka nagbubuyak ka rito nga programa Manong Nemi sipud na i-share ka niya karinakmatan nag-like kinakmatan i-share tungkal dumanon ti kasting nga oras ket sumrek iti notification ko dito nga programa dumungin ka Manong Nemi madlaw ko nga kaaduan kadigiti maibasbasa nga surat digiti mangi-share ti pagkasalitaan da ket detay manipod kinakurapay aging ka ismaya at tibiyag na. Wait. From rags to rich ako nada. No saan nga ulila nga demang dagitay agkatang-katang uno saan ket dagiti adda iti baay hampunan. Basta, kaduan na kadagitay nakurapay. Mamanuunay Manong Nemi dagiti pakasalitaan iti kinabaknang santo bumagsak. Kas kanyak Manong. May padakmet. Tanong kasta nga dumdumngegak. Kang kanayon nga may relate no makarelate iti istorya. Ngamin Manong Nemi, nasapahak nga naulilay tina. Wen, kadgabutan nasapak nga naulilay tina sa anak kon nga nadaan pa iti kapsat. Ni tatang ko Manong Nemi agub obra iti babrika. Kaduami ni Lula, ti ina ni tatang Manong. Iti basit lahi nga balay, samat kadi nga makuna nga barong-barong,
sigun ka ni tatang manunemi kat na iya regalo ken kuha na di basit nga lute kadi sumeten ni tiya nangikalikagom nga nangipatakder iti samot unay nga makuna nga konkreto iti baba sementado ti datar manunemi sa napalawlawan iti plywood sa nagkalba kami met adamet dua a kwarto manong kwartok ti maysa kwarto ni Lula di maysa idin to tanina tatang manunemi agad dan iti salas idi malmalpas iti panag-grade 1 ko grade 2 ako man idi maaksidente ni tatang manunemi idi pagtrabahuan na nga pabrika manunemi adara tay chemical nga datay us-usarenda nga datay tamatan iti na ibuyat kang kuha na manunemi iti saka na aging no hospital kanito pa naka-hospital na manunemi kanito pekto iti chemical nga naibuyat kang kuha na nagbalin maten nga baldado diyak mo idi manunemi nga diyak maawatan idi ti bagbagada to ubingak pengarod agpidondo pa lang tatawin ko. Basta di bagada nga na disgrasya, isuna kabayatan nga trabaho. Ada na ibuyat, nakadag iti saka na. Kadeta nga na ibuyat, iti saka na manunemi, sumatan di kapuna nga nagbalinan nga lugpi. Saanin nga makatakder. Anin nga makatakder manunemi. Makaagar laeng ti papanan na no kasta nga agkarayam nga uluden na ti lugpi nga saka na. Makarakder lang ngem aramaten na dagiti duwa nga ima na nga agkapet santo agtugaw. Kaya nangasawan manunemi ket saanen nga makapagtrabaho pa ni tatang. No agtrabaho man, iya sadag mo si trabahoen na. What? Idin to ni Lola manunemi. Idi ti makuna nga trabaho na. Adda pa lang agtrabaho ni tatang di pabrika. Awan ti sabali di nga ramidan ni Lola no saan nga agtagibalay kalpasan nga awanen di dinanang. Mga sikaso kanyak, tumulong kanyak, the assignment ko di graduana. Kadgabutaan matan nga makapagtrabaho ni tatang agproblema kamin. Sa dinuitan ti pangalaan mi. Itikanan mi, igatang mi timakan, kada dumapay ka sa pulan mi manong. Pagbayad iti danom, bil ti danom, pagbayad ti bil ti kuryente, tadamit manong nga bombilya iti sango ti balay, bombilya iti salas, iti aduha kwarto, iti kusin. Kasta mo na yun ti managpagpakawan ni tatang, kanyak. Uri no kasunatayat ko anak ko. Kasto'y magtantinagbanagak. Uri kahit ko tagtrabaho. Ngaman niya, iti sirkak nga trabaho. At na hindi manunemi binipisyo ni tatang nga ited. Ngayon babayin mo't lang ti panaka-hospital na. Panagpapaagas na. Aging gari mo at hospital. Kaya dapat na tumtumarin na. Iniinot mo't lang na ibus. Naibus kat na ibus. Dito tiga po na manunemi no apay nga nakabanunot akmet nga naskang nga tumulong at tumulong kam kinilula mapan na agukon kadagiti mureng dagiti mayat ngagpalaba kinilula nga mawamet manong tadagiti babak nang adamet opisyal nga labandera da kaskolaak ni Jojo iti elementarya manunemi karuba kaubingak kaayayam ko. Siyempre, manunemi na amuan na ti sitwasyon. Baka, saan ito nagbasa, Jojo? Apay ko mo. Mat aramatem nga gastosim no elementarya Pakain doon high school ka iso. Taadayotin ti pagbasaan tayo. No mabalin lang ko ma. Tigas ito yung atawan ko. No daw, pagsarka ako nagtrabaho. Tagtrabaho Kahit mo. Sumurot ka kanya. Sumurot ka. Pamananda.
Di mo kadi amo nga mapanak aglaklako iti pagpunas dati basahan. Ano to, ti highway. Dagiti pagsardingan dagiti adu nga lugan. Yan di bus stop. No, aglabagan jay signal. Agsardingan dagiti lugan. Adu matin dagiti kaskanyak nga maumasdig ka dagiti lugan. Nga kumpormet mo balintang ilako. Aglako ti sigarilyo. Uno, candy. Aglako dati bubble gum. Aglako dati danom. Aglako dati rigis dati basahan. Kenda numpay. Sunod lang nga, delikado, ang hilita. Pagkan delikado ko ma. Siyempre, bumalabalat ka kadagiti lugan. Tado nga lugan ngay. Akasid kang ko mga lugan, kat saan na kang babaan ti tawa, tas saan nga gumatang, kung tinakay ti batisturbo. Yung makakar ka, agakar ka. Mapagkati dayo, kabayatan nga na, nakadado digiti nagsarding nga lugan. May masapol lang nga galitag ka. Tawans nga yelo, green and yung signal, masapol nga agpaigid kan. Tapno sanda ka nga dungparan, tuwan na dungparen. Manong name simurutak na minsan kini Jojo. Bakasyon, daddy. Gabuta. Nukasta nga bakasyon, kasi trabaho na, manong name. Sumitlagayam nga nung mapangkabidiyag pa, sakit adalat ta kwartana. Dadamad kaya man, pagkita na ti kwarta, itultulong na karagit na ganak ken kuha na ken kakabsat na. Nagpagadakin ni tatang. Papa naman nak. Nagsapol trabaho tang. Ano ha? Ano kumatsar ka mga trabaho ti kasta nga. Ahubing ka pa'y. Nisurot nak ni Jojo tang. Kam ka no, ja highway. Mapangga maglako ti kompromit mabal may ilako karagiti agsardeng nga lugan. Nagkurat-kurat ti muging manon ni tatang. Maawatan na siguro. Ado ti makit-kita kasta. No mapanak ka agtrabaho di. Nakadado di kita aglulumba nga umubig. Kaya dapat kita teenager, tutubo. Saan lang ubig, agtutubo. Nakita mo na ta, barito, kada babalasitan. Nga umusdag, nagtugtog. Kadagiti sarming, uno tawa, dagiti lugan nga nagsarding, kapot na nag-stop na ron. Damat dagiti makitak no nga magilukat, titawa da, maasyan dala siguro mo, kadagiti aglako ti basahan, danom, nyaman dita. Ngamanak, mamanulaeng, narigat. Siyempre, dagiti nakakutsi akit babak nang digita, sanda ka sa pulan ti basahan. Wano sanda nakasapulan ti nyaman nga may lako nga danom kumata, magitugod damit no. Nyaman ta, kaasi dalaeng nga nakadagiti ubing. Agit norod awang pulos ti malakwam, anak. Agmalmalim ka akin, delikado. Masunti ko na ni Jojo tang, delikado. Ato ka nang pwede kiti napasama ka nga nalidlidan nga danadong par. Ngimawang kanot basol di kiti makadung par gaputa. Siyempre, noong nag-go, di signal ka nun, dagos da na, pagandaran, pagtarayan di luganda. Apay ka nung amin nga pasal salida. Anya ka nung amin ti obrayan ti gobyerno. Apay nga sandang nga tulungan di kito nga kasto ti pagsapulan na. Anak, pasensya kan. Samo ko mga mapadasan dito no sana kasto ti napasamak. No si bibiyag ko mga palang ninanag mo. No, anda ko mamat mayat nga pagsapulan ni Lulam. No sa anak ko mga nagbalin nga baldado. Saan kong itulog, anak? Naramidam ti kastoy. Kat numabaling kat saan ka palubusan. Kasano na madungpar ka? Kasano nagsakit ka nga buti pudot? Pudot, ken asok. Anak, oreta, adamat pa lang mautang ni Lulam. Kaya kiti adap,
naimbag ti pa nagpuspuso na. Tang oras ta bakasyon na pailang. Oras nagbasak to. Ituloy ko tagbasak. Grade 2 akton. Marami nagtulat tao, rin katadamat ni Jojo. Anak ba nga may bayan ni Jojo? Isot mangisuro kanya. Isot mangi-guide kanya. Tang. Sige. Malubusan ka, anak. Tamadlaw ko nga. Talagang agpursigi ka. Agananad ka nga rod, Wandang. Agananad ka, anak ko. Kat sa mong liplipatan ni Apo Diyos. Agbaling ka na siya at itipadam nga tao. Sa gatang tangsit. Di may advice ko yung anak ko. No, aramidam to di kasjay, ngaglako, kumpuro mabalin mong ilako. Kako di ko naman ni Jojo tatangkit. Kaslo tayo agbalinak nga nakapimpiman. Tapno maasyanda. Kastimbaga ni Jojo kay ka? Numabalingkit jak ka no sa gaysayan di buo ko. Numabalingkit. Dati ka no, pigis-pigis ti pagbadok. Tapno maasyang ka no dagiti tao. No kastaman ti strategy na. Adaking kuha ti kasta. Para kanya kanak ko ket nasaysayat no. Uri kas jeti te tagilakom nang runa no makan mainom masapon nga madlaw nga makita nga kadigdigos mo nga nasalunat ka nadalos ka ken naisam ka. No naisam ka ket saan da nga masyan kanya ka tanaragsa nga dumis-isam ka. Anak, adamot dati pa nagpakpakaasing o mis-isam ka. Adamot pa nagpakpakaasing nga naragsak ka. Dito akit, may i-advise ko lang kang nga numabalin, isutong palin. Sige tang, kaya manak, ka nagpaibalakad ka kinilulam. Ala, ibagam kang wana, dadyan baga. Baka kumanunong kanyak. Si marunong nga rod nga nagpakada kini Lula, manunemi, Lula, ay Angelita. Wala ni Lola, agbad-bad lang kayo man eh. Sila ka lang nakainom, bigbigat. Sana ka nakainom. Amo ba na kasut panagsaok? Ana, Lola, oraray ni Jojo, magpaisuruak nga mapanaglako. Natilako yun. Iti kasto nga oras. Aglako kay tibalot kung nakuma. Marabi imat lahat pa naglako tibalot. Aglakot sa pagita kung nakuma agad. Kasto nga oras. Ano or tilako iti kasto nga bigat. Danum. Iti mineral water. Basahan di tayo rigis pagpunas. Ken daduma pa nga ilako mi Anak. Nangig ko ti salitaan nyo kinitatang mo. Narigat data na delikado. Delikado nga pesulula. Ngayon padasat sumot ki ni Jojo. Sanak ba nabaybayan ni Jojo? Oray dahan, nadakam ti eskwela, isaksakit nak, tutulungan nakpay. Digad kahit nasawan nga gayim mo ni Jojo. Uy na? Ala. Ket, agananad ka nga rin apok. Agananad ka. Ano kas kasunod laing, umayak ba't sumurot? Anak, Lula, aglaw kayo man? Haan? Kat kompormat may tulong ko Amok ba si tagdait? Paano ba aglako ka di basahan ni Rikis kino kakit? Damang buyak no kakit? Kaya mat siguro agala ka nagiti daan nga telawan no nagiti retrataso nga mabaling ko nga pagbalin na pagpunas da itek. Kamumat tilayin ko ang dait. Uri bakit akong kaya pailang iubon ti panay niya tadagom. Ay, wala yan wala. Di makatulong kayo, med. Tilahin nga nalpasing nga nataytawan ti remedyo na po. So nga hante lagi din nga liplipatan ni Apo Diyos. Sige lola, bayan nyo no kasapulan ti para dait. Ibagak to kini Jojo.
Manong nemi nagkuyog kami mismo kini Jojo nga nagkamang iti highway. Manipod iti medyo na silsil nga ayan mi. Nagnakam ka dagiti iskinita, manong nemi, ganda dumupay. Nga nakaigam ni so na manong nemi. Iti nagyan, nagiti basahan. Kastama 10 bit kumet manong nemi, digit danom. Nga naikampan iti basit nga cooler. Nasalay nga manong nemi, nagiti kotse, dadaduma pa nga lugan, nagiti pangpasero nga lugan, nagiti awanti naitugod da, nalipatan da, danom ket makainom da. Ininstrakat na. Nga once manong nemi, nasiputan ng agyelo, nagwarningen, manong nemi. Ti signal, tausog ng kuti. Agpaigidan. Kasano nga mo din, Chucho, no? Agbayad ko man. Kata, mabahanan agon, di saan kumalat, ibayad din. Saan na? Pabayam latan. So nga kasi dyan, nasaset nung awatan mo muna di bayad, sakbang itad mo di, danom mo na sakbang itad mo di basahan. Nung ardawatan na muna di danom, santok bayad, makabebayag tong bayad, kakautan ng tupala di bulsana, tunok ko, nagtarayan. Di sayang. Ba nagigasang-gasat nga ron. At dapin ka na kita mga ipurwaklatan ti pagbayad na. Nindun nung traffic mo na yun, nag-stop mo na yun, hindi ka alayan, no kan di purwak na. Kasi nun sa bali nga makaala. Agad alistukan ako Kinagananat ka, agad alitak ka. Awang pagdanagan. Anda ka lang ti abay ko. Santa nga ginadayo. Nunaskin nga, agkoy-kuyog talat ha. Kasag may isang lugan ti asid ganda. Santa nga makadaw Masapal nga, sagay sa tangalugan, tugtugan, tawa na. Sige, basta galibtak ka. Manong nemi, patsem nga ta. Nga karedi nga nagmalmalim. Arig na manong nemi. Inliblibre anak pa ni Jojo. Hindi pinangal daw ko. Nga napangkam ng ngala, nga manong nemi, kalakaan nga karinteriya, inapoy laeng sa kabdimawat itidigo. At libre matidi ko. Wain, tana amakakmet, ma'am amakakmet, manong nemi. Uri ka sa saritak, manong nemi, jilakwak kuma, sa kakitak na jay street signal. Maruam kanto. Kinunamot manong nemi ni Jojo. Naridayak nga ron nga nagamit ka di nga malam, manong nemi. Taarig na, impadawat lang kanyak. Nang tidlaing manong nemi ni Jojo iti nga 10 pesos. Iti song tayo dito balay manong nemi dagos nga dinamag ni Lola. O ana, kumusta pa? Nagkregat Lola? Nagpudot? Sa amakak? Agnar-nervyusa? Sus! Kikituta? Agbusina ka daw? Nagrigat? Mabuteng nga bumalabalet ka dagiti lugan. Ang mga nusanak to nga mga kapaigid agtaraydan. Anak, napimpinas lang aro din sa mga sunutan. Saman Lola. Damat intid kanyak ni Jojo ni. Sa 10 pesos. Amo ka. Ngawan magatang dito Ang kadasik tumanin. Marwang tumitlaing. Sagbay manong nemi naglukat iti klase. Na duma-duma manong nemi digiti patas ko. Ngayon lako. Konforme manong nemi ti anyaman na pakayaywan digiti motorista. Kaduan na giti danom, manong nemi yung nadagsan ti danom. Nagandrolak manong nemi, nagsubliak iti pagadalan, duha kam kini Jojo. Naman pa'y, agmarmaryosap ni Lula manong nemi tawang kanon tagpautang. Kakasimat latam mga pilpilit ka iti karuba o no damang balin na ngawang mabalin kat oray
handang agpaobra, mapalang agubra agdalus, uno konforme dita ti mabalindang aramiden, adan tulayng mabalindang ited, apang silpo mitibiyang mi. E din to tinitatag manong nemi. No kumaamuno mo kumatagag-repair, agawat kumamat ka dagiti repairen na, tamaaramat na madigiti ima na manong. Digiti matlasaka na, tisan na nga maaramat. Di mat nga rod makadayo, aw mat nga rod ti mabalin na nga mangawat kayong kuha na nga trabaho, ore konforme ta no para ornos, ore para ornos, kasano nga makamagkat, kata hanamat hamak na makatakder. Nagsurusuro manong nemi ni Lula. Iti pa nagdait na basaan. Kanda dumapay. Kinapudno na manong nemi sa alang nga dagitay basaan muno rikis ti mabalin na nga daiten. Nagdait pa'y manong nemi kadagiti sinan munyeka nga naramid iti tela dagiti nagretaswan. Adama dagitay tela manong nemi nga talagang di dan masapul. Babayan manong nemi iti ima na dagom. Na dumaduma kolor, na dumaduma nga kolor manong nemi iti tela. Iti na minsan manong nemi simang petak. Impakita ni Lola kanya. Kita mo na tiyapak ng mayat. Nagbinta si Lola. Kasla, ano tawag mo? Teddy bear. Hapon nga teddy bear deta ata. sinan pusa nga na dait-dait na silpo babay ni tela. Babay ti pa nagdait ko. Pusa-pusa dito eh. Adamat aso-aso. Adamat manok-manok. Nangalan niya nga rin kabilyo di taon nagnan Lola. Tapno nabusog. Nangikabilak ka na giti papel Adumad dita ti papel nga. Imbes nga pagaroon, adumad dita ti maala nga papel. Luglugek sa ko isut ikabil ko ti unag na tapno. Agbukel. Kasla ka na ito ni. Nakatugaw nga pusa. Mayat Lola. Sino nga ti gumatang? Kita niya mo baka no di kita'y agsarding nga lugan kat ada itugod ng anak da. No, magustuhan da nga di kita kat ayamin da. Lula mo abay. Di kita tukot siya. Siyempre baknang da. Kahit ako babala nga tiritaso nga naramid nga sinan aso ka da mamunyeka kinda dumapay. Isupelat kayat da nga gatangin kat makagatang damot ka dagit nangingin nga teddy bear. Kaya nagiti na nabibintas nga munyeka, nabibintas nga ayam. Nga ayam di kiti babaknang. Padasim na ta. Mamanumit di gumatang ka na kita basaan nga marabin nga pagpunas. Kaya di padasim mo dito Naleng ka di Lula. Ngayon, kung matada pagbasa kiti akit nadakil kumamit tandi uno na pinas kumamit ti biyag ko uno biyag tayo mayat Lola masapol pala ka ding labaan itata nabukilan o saan nata nadalus medyo rigis nadalus medyo tela di retaso narigat yung inaramid inalaka na nga talis tumakman ngagpanunot drawing gumat pala nga umuna kalbasan na rugya ako ti mamagsisilpo na kiti retaso no adada kita tindugunay kita gartibak ba ta masusuro nga tamat Lola niya kito masusurong basta mo malaki agdait sige Lola alaktungan nga rin dito Nadasik tong ila ko. Barbari nga nang dumayat ng gumatang. Uwain manong nemi na purma
Akasla pusa, aso, tapay manok, munyeka, manunemi, nga nadait-dait babae ni tiritaso. Ken tapno ti kasta ket mabukel no ima kuma masapul nga da patikas na nga nagelgel wenno nakubin-kubin nga nakubin-kubin nga papel kastabat ta dagiti karton nga babasit. Mapangkid dian ni Lola manong nemi agdawat ka dagiti karton ti sigarilyo. Dagiti nagkartongan ti sigarilyo. Kanori pa dagiti kahat sigarilyo mano. Sa alang manong nemi nga lupot no dikit pa dagiti cellophane, dagiti papel, dagiti nalagda nga papel. E di narugyan ni Lola ti kasto nga ramidan na manong nemi. Kargat met ni tatang iti mang tulong kang kuana. At ni tatang mabalin tagtugaw, usar na nag-iiba na, isot para kartim, iso pa ati agdait, sinusurwan ni nanang ni Lola ti panagdait na, panagigam na ti dagom, sana iyobo, uboy na ti panait sa agdait. Kasi di may sangal daw, kasi mang pedak dito balay nagapoy ti eskwela. Nadanunak dalula kini tatang manong nemi ang sangsamo. Tang, Lola, ano brayo? Kas makita manak, uray no kasto iti kasasaad ko, makatulong ak. Tang, sinusuruan nak ni Lolam nga, agdait, agkartib, agtabas. Adot na ramid min. Mapatigim matang tang eh. Anya? Napinas mo ta. Napintas, ang no kaya damit lang di, madan ti kastoy. Mapandan to kano langin kumatang ti, talagang hanga kastoy nga ritaso. Akit, alakat padasam na tanak ko. Ang yata mom, baka no makasagang ka lagi tayo jeep nga dakarga ng ubing. Git mo kurso na daanda. De nalaklakan ng ti gumatang ka rin iti ususto. Sabagay. Ibargin mo met. Basin matigastos tayo. Di la panait. Kanya banog. Di tayo madgatangin. Di nag-reset. Nag-retaso. Gabuta dumantag ipadawat. Kada kita agtrataso dita. Kasi nga biling da. Da tayo ti mapamangala. Adamat ni Lolong mapamangala. Ang bunag ka rin ito. Baka mok dito ka ni Juju manong nemi kat nagtungod. Mayat. Nangamayat. No saan nga mabili ti basahan? Dito Di kiti basahan kat pagpunas da lang, maminsan, iberlengdan. Kit gumatang dan tumano na. Uno saan kat isudan ti agaramid. Dito saan da nga maaramid? Ubrada pa yung nga pagsisilpo lagi ti ritaso. Mayat. Kasla ka na ito yun. Kasla. Ang mayat. Sila pudpud nung nakatakdra kabalyo. Kabalyo. Mayat. Ito na Sabado. Amambasa ta. Patasan ta na ito yung papanila ko. Intan to jay tiparak. Tiparak. Papapanan dikit ubing. Dikit patatang ubing. Isudan to't lakwan ta. Sige, Jojo. Kasta nga taramidan ta. Iti park iti napanan mi manun nemi. Itayan di kita gagangila ang ti kasasad at piyag nga mapamit iti park Nga kadwada manun nemi di kita anak da. Agtaray-taray. Nga mintimat katangin pagatang da kita ti balon. Kung saan kita umasidag da kada kita pagkatangan kada kita candy anak yay. Na duma-duma manun nemi ang gusto na kitubing. Ijaya mimet manong nemi tilako mi. Katkas kay paruam manong nemi ni tatang sama tang kinilula nga saan nga piti self no dedikat ko na tayo nga isem. Takong ko na kang kanayin ni Jojo kanya kasla kang kanayin ka kadigdigos si Angelita. Kang kanayin na kasagsagay sayo ni Lulam. Anak hairpin kada nakapunggos. Makayayo na tilangam. Angelita ka nga talaga.
Tsaka laklapanak, hanggang laklapain. Gusto nga minti ko na dalulo kini Lola. Nga langak. Kita, awan ti mga asik ang gaano kas langam. Langam mo ti nakasalsalunat, kada langam ti nakaragragsak. Kita sumot ko na dalulo kini Lola. Sige, ituloy taglako sa diyang banda. Aging gaman nun naming nga naribongbongan da kami kadagiti inauding o bingem da kami. May samay-samay tin manong naming ang mga itudo, pangala, mangubba, mga ayam, kadagiti naganak kadakwada ng kuyok kadakwada. Sagmamano, dayjay mano dayjay. Iba kami mata, apo naginan, kastoy latan. Agtong edmed latan ni Jojo manong nami. Tamanulot tagastos mi at least. Dayjay inaramid dalulo kini Lola. Agbali na nga kwarta. Saan lahengan manong naming kadagiti parang katipawanan mi tikas diya nga ilako mi. Retaso nga naramid nga duma-duma manong nami nga hayop nga mabali nga pakaaywan kastamiten etay munyeka. Ada naramid ni Lola manong nami nga munyeka panakkelin. When nulabsak tagsaw manon nami dakdak kay laklabasit nga medyo munyeka. Makatakder manong. Sila robot. Makatakder. Lola? Nagpinas na ito eh. Da ito te masterpiece kong ibagbagakeng ka. Nabayag kong inaramid na ito eh. Talaga nilirpas ko. Nagpintas. Munyeka nga nga adot paray-pay na gaputa sambat nga nadait amin dagiti retaso. Nadait kas ka nagtakder na pagsisilpo day kanti patigas kalpasan na addan na idait nga tay agparparay-pay. Kasla tay decide na mo ten alag dati Lola. Kito na, ala emte ilakom. Mano nga ibayad na ito eh. Medyo nanginam at data na ibagam sang gusto no duwa gasot. Alain da. Nabayag kumat nga naramid. Waklatan Lola. Ano waklatan? Ay, ayam kulatan, kakaindak latan. Gatangang marot kanyak siganti, mga ayam. Iramin ang tapay nga sa bali. Agad saan lang kami may staramida ka. Nukas pagaringan ta, naganar day ta nga, munya ka. Ito na minsan manong name nga sisyak. Ito na pan naglako. Puro munyeka, uno puro retaso manong name nga nabukel. Nasambula ka sa pusa, aso, kabalyo, kanda dumapay. Ito na ikabil manong name iti medyo panakalang nga supot nga salupin nga bakbaklay ko. Sang ko ubak manong name ti munyeka nga kursunada nga panakalan nga inaramid ni Lola. Iti highway manong name kasta una iti panaglumba dagiti lugan. Iti ta bigla nag-warning, nag-slow down, iti nagsardeng dan manong. Nabindas nga lugan manong name iti adda ti asideg ko. Si isamak ni masideg nga ubak manong name ti mumunyeka. Indislok manong name ti baklay ko supot nga ayan dagiti lako. Nagtugtuga kiti sarming. Tak, 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 tak. Diyak makita ng sino adad yawaneg. Edi may bababan manon nemi may nga napintas ang babae tadda iti ayan ti manubela. Umiisip mo. Ay, good morning, ma'am. Aglako ka na gito'y. Ano na kita? Gasla ka dito, ma'am. Tinahit ni Lolang kong pinagaramit na nga mamunya ka. Naramid, babayin ka na giti retaso.
E di pa ka mo manong namit adda, makita nga padak nga ubing manong namit adda iti sadag na. Kinmita rito eh. Mami, anak, kahit ko da ita, ay na, ita, ubayin na. Nakadado dagiti na, napipintas nga mo niya ka anak. Dagiti teddy bear mo kidado nga pa eh. Nakadado dagiti nangina, napipintas nga, ayam mo, iti playroom mo. Kapag nga, gusto na naman ita. Kaya't ko, balasan ko, manubayad na reta. No, kursunadan na kita anak yung ma'am. Itid ko latan, iregalo kang kuha na. Ano yan? Mami, iregalo na kano. Inyawat ko manong nemi. Ngam sambat nga awatin ti, inana. Di makadakis manong nemi, nagwarningan. Mami, alay mo na. Ngam, jemot inana manong nemi, niragap ng tiridaw, naglisyak mo tinata, nagtaray mo tinagitilugan. Nagpakniak manong nemi, diya mo na masayangan ako na saan. Habi kami ng bagak ko hindi ko nga regalo. Yung bagak ko man ti, doa kasot intid na ko man nga dakos. Bueno, inalan ako man nga dakos, kursunada di anak na. Nadyak mariro manong nemi, inina na basit di anak na ngimiti siya. Baknang da, napindas di anak. Sayang. Kami ngamin libre ko na. Diyak kami ngamin amo manong nemi gabota, agkursunada ti padak nga ubing, agasem tako na, di inana, nga nakangin-ngina, di kiti addo nga ayam na, di playroom. Ape nga mga alapay lang gumatang nga kursunada. Iti naaramid ka munyeka, manong nemi, nga naaramid iti retaso. Sayang, kinun ko na. Nabi kasta manong nemi adamot lata dagiti gumatang dagiti pampasahero nga jeep nga sardeng ket adda dagiti ubing manong nemi nga ubba dagiti pasahero. Nalistok man lata nga mangyawat no da kursunada da. When bag milatan 50. 20 latan ni daytoy. Hawatag madlatan ha. Napialang agbaling nga kwarta manong nemi di retaso. Manipod mo din amo manong nemi datatang kiniya, lula, itagdahit, tikakasjay. Sulatan tilaklako. Ngem, ubaklat ta manong nemi di paborito ka munyeka. Nga omet, iti agkursunada ang gumatang. Timetlat ka bailanda manong nemi katig di babatit, nga item. Naging ka manong nemi nga malasin ko, kasla ko lang malasin. Dadi nagsardeng nga lukan manong nemi nga kursunada ti munyeka nga dakanyak. Nagadalis to aking masadag. Tinugtog ko titawa. Katiso, ma'am. Good afternoon. Ganda pala kang kadatang munyeka. Ma'am, ato ti anak yo. Kaduwak ni Lily. Lily anak. Ay, mami, alay mo na. Mano. Ma'am, saan mong ila ko? Kursunata di anak yo. Iregalog latan. Mami, agsinungkat kam lata ka na ito yan eh. Ada, ingato naman ang naming nga teddy bear? Ay, anak ko, isukat mo na ito teddy bear nga nakangin-ngina. Ano ito klase ito mumunya ka na aramid lang tristaso? Mami, please. Sige. Okay. Agsinukat kayo nga ron. Iregalo kayong kuha na rin, ha? Iregalo naman kayong kada ito. Agaw, anak. Wow! Ita na makayayam di kasto eh. Nangina day ta. Amok amam. Gusto na lang ta. Hanggang makabatbad at indid ko. Saan ba rin? Kinapuno na padpadaanan da ka parada rito eh. Nagsubli-subli kami.
Takay na talaga ti anak ko. Ay, alam, mama rin eh. Sige, ma'am. Lily, Angelita tinagan ko. Manong naimidi mo nga tapat yan nga halos every other day nga daak sa diyahe nga pwesto. Saan nga umakar manong? Every other day met manong nami nga parada tilugan ni Mama Lucy nga adamet ni Lilia kaduana. Hay, kumusta ka nang Hilita? Ma'am, ada kayo manin? Mauma ka? Makakita ka na kami? Sana ma'am, sana kung mauma. Hi Lily, Ate Lily. Lily ko namlatan. Abe, may kamanukan? Grade 2. Oh, nga dabasa? Glako ka kastoy? No, awanti, igatang miti makan mi. No, awanti, no, awan ko tami, agab senak. Sano, dan tumanin, nakmanin ang basa. Ang pwede kita nagandakin ka, Angelita. Inistoryak manong nami kini Ma'am Lucy. Idi, pinaglugan na napang kami manong nami ti may isang restaurant. Manong nami, nag-order da ka nagiti, itapay lang ang maramanak. Mababainak hindi manong nami. Alam ma'am, kunaklan no sandang nga agpastrek iti kas kanyak dito nga restaurant. Ape ko masandang agpastrek. Kadatik lakom kading kablo mo ta compartment room. Compartment dati kotse. Sa nadalos materwatem. Very neat ka man. Nakasagaysay ka, nga nakapunggos, nga nakaisisem ka, nakaragragsak ka. Kasi lawang problema. Kailangan ito yung anak ko, ni Lily. Alam, mami, naragsakak mo ito. Naragsak mo dyan, ito anak yung ni Lily, ma'am. Naragsak, no, makita na ka. Kasi makita, ubanan at tinregalom kang kuha ng amunyeka. Hindi na ba kaya ito palabaan? Samat nga narukit, mami, Uwan, saan nga narugit? Yung masapol nga malabaan. Ni, samat nga taptapukin. Again, maglata di kwarto, kakaidak. Malaksid ka datang amunyeka. And regalom kang kuha na. Kaganahin na kami nga kahit nga makita. Mangka. Kan mangi-take out ito. Para kadagiting nagandagan ka. Dito ito nga tinuntun, manon name no apay kasi dyan ti trabaho. Ngobingak pa kita. Maramit ko ti kasi dyan pakapudutan. Inistorya kang kuha na manon name ka ni Ma'am Lucy. Ti amin. Manipot ti pupusay ti tinanang. Ti panakadisgrasya ni tatang. Iking ka nga. Kasi dyan. Nga nasursuro da lulo kini lula, unong da lula kini tatang, nga nagdait ka dagiti retaso nga maramid nga purma tinaduma-duma nga ayop kasama ten demonya ka. Uri no, adumat mapaglakwam. Basit lang, ma'am. Numapanak ka dagiti parake, adumat dagiti gumatang, baratan damo lang. Kasta. Alawin, ituloy mo. Kat numabalin, di mo na yung upusun ti bagim, pagkagsakit ka. Mga sinapo Diyos. Lily, ate, Lily ko namnatan, Angelita. Nagbasbasa ka man? Nagkinita lang nga ginama nun na imi. Nagtungad tinana. Kahit ko kumanga,
Umayag di balayo ma'am no may karik tagayayam kam kinilili. Salatan. Umanayin nga, umay da ka sa pulen, iti pagpwesto am nga glako. Sa pasar ito umay ditoy. Tagsasarita kay kinilili. Sige ma'am, agyaman ak. Okay? Ako na bayadan tayo dito yung kasta tayo saka mangyawit to di balayo para dalulo kinilulam. Maragsakan da lagi di ma'am. Makaraman dati kasi naiimas nga makan. Karidi nga aldaw manon nemi. Ores ang kumaakayat nga katangen ni Ma'am Lucy dagiti lako. Inala na. Ma'am, malam da ito'y. Manungat aldaw nga sang kang aglako, aging kang maibos na ito yung kwarta itid ko. Tapno may pas nagbutag basa. Kanwa dari kita'y ada dumapay ka sa pulan nyo. No, kikita tayo, ibagan. Igatangan ta kayo. Manong name nagkikita kami magustuhan naklaunay ni Ma'am Lucy. Nga natay, igaman naman nung name nagsumbangin ng abagak sana aprusan tagsumbangin ng pingping ko. Nakais-isam ka, Angelita. Kaslaong problemang mapulos. O no, insuro ko di ka datatang kinilolam? Kakastiti langam? Uwan, ma'am. Nakano, maragsakan na kita mang tulong kanyak. Sana ka sa kanila do mga kasting sitwasyon kita agbalinda nakakaasit tila nga da tapno tapno maasyan na kita tao katakwada. Gusto ti pagbagada, ma'am. Gusto ka natin gayim ko kanang susuro kanyak ni Jojo. Kahit na natin ag feeling marigrikat, feeling nga malmalday. Gabuta, dito anak ko, kas makita. Numakita na ka, amo naman tumisim. Di kahit dati anak ko, nga makita kahit dati naragsak. Iso nga kang kanayin na ako ang ibagbaga. Na kahit nakamanin nga makita, kahit nakamanin nga makasalita, kahit makapagkinita kayo, kahit naginisam kayo. Taking ko na natin regalom nga munyeka nga naramid itiritaso. Angelita. Ma'am? Awan. Anong awan, ma'am? Kaslada kahit mong ibaga? Awan. Kaslada problema da manong name. Kasla kahit lang ilimad ni Ma'am Lucy manong name ti amin. Ano man na prusan na tagsumbangan na pingping ko. Mami. Nelly. Siya mamit aprusan ti pingping na. O apalak. Aprus ka lang aprus ti pingping ni Angelita. May ayok namin. Kastamat kang kanak. Nang ruwan na umisam ka. Tasa nga mapilpilit ng umisam. Sana ba't nga mapilpilit ng umisam ang mami? Sige. Umay kam tumanan ng Angelita. Nasa dinuti ay pagkagitami ka nga pagistambayan, tiyadya lata pagkitami kang kawain. Uwan, ma'am. Lili. Kay, Angelita. See you. Ngem, nakadakdakkel nga ngem, anong name it at ipanaglabas ti aldaw. Awan ti sabari manong name nga tagtag iurayek no saan nga dadya nga maris nga kotse. Nga agsardeng manong name nga parking tapno malukatan ti tawa ket makitak ni Ma'am Lucy amang payapay kanya. Nga makitak ni Lily. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Makabulan matlangan manong.
Idin to ta idi narabsak ta agsao ket every other day. Uno mamindua iti makalawas. Aging ka nagbalin nga maminsan laengen ti makalawas. Aging ka nagbalin laengen na minsan lat makabulan. Nga di maminsan lat makabulan manon ne misang kumuten nga muuray da. Dahil tamatandi ka po naman nung name no apay nga nalidayak no kasta nga gahawidak dito balay. Naliday man hindi si apo ko kawag nga di man ang tinaglakwam. Basit lang lola. Kita ori basit mat hindi kita nalagsak kang matlata. Hindi may kadi ko nakinitatang mga umisam kalata. Nang rona no makisangong ka na kitay lakwam mo no customer mo. Ano namin ti problema? Ada problema yung kini Jojo. Nga manukampay nga kuyo kini Jojo. Lola, kakapay ngamin. Manipo di solulatan nga kasat ilako. Taawang ka naman tayo maagatang nisot agilako. Kada iti munyeka kada sinan na ayop nga dadawitan nyo. Kita kami nung at eskwela. Kita kami nung ha. Iso ka dito problema ni Jojo. Nag-break kaya ka din. Alam niyo, Lola, ano nga nag-break? Kasi kakilagayan na yan. Agayim kaya nga eh. Nagsamali kam lang ti ruta. Sa kam lang kita no, dakam ti eskwela. Nga mamano ka pa yung aginuni. Anong nga ti problema mita? Ni Lily, ni Ma'am Lucy. Diyan ang naragalwak ti nga pindas nga munyeka nga naramid yu, Lola. Nga nangisukat ka na ito'y paborito bet nga tayo diber nga dandan pa mapanilakon. Nawang ka sa kawama may katang tibagas. Alalo, saan nyo maramid na? Saan nyo ilaklakoin? Kina minsan nga ron nga intugot ko nga panapan umututang tibagas kit adag kursunada, gatayan kong kunada. Lola, saan nyo ilaklakoin? Kagura kayo na lako yun. Talo nga bulan manong naming awanin. Diyan makitkita, dagiti agina nga Ma'am Lucy ken Lily. Siguro anong naming makardan. Unusan ka, tsaka mo? Aging ka manong naming iti maysa nga aldaw malimday di nagigtutak lahing ni dagdag parking. Iti parking area. Nga kalanglanga tilugan ni Ma'am Lucy. Nga di kita may bababa manong name iti tawa. Nakita iso ni Ma'am Lucy paypayapay. Nagtatarasa ko manong name hinapahan. Ma'am, edi kita ti abay na manong name. Awan ti kaduana. Ken diya ka mo no. Ano ti klase ti arwatan na? Sa nalida iso na. Yung may karigatan na timisem, kumusta ka na ngailitak? Kinunana man nun nimi, kiring karigatan na nga inabot, inyabot, tidakulap na, nga nangaprus, iti pingping ko. May sa nga dakulap, inyaprus na tagsumpangan na pingping ko. Lumukluk maglata ti pingping mo. Nasunod kalata, nga naisam kalata. Nga patisot ni isuro kanyak, ma'am. Naisuro kang ka nga, ngumiso maklata. Adam lata ni Lola nga mga sikaso di buog ko, mga rawat kanyak. Ay na ni Lily. Apeng awan. Awanan ni Lily. Natayan di anak ko. Halika? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka natayan? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka natayan? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka natayan? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka natayan? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka natayan? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka natayan? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka natayan? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka natayan? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka natayan? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka natayan? Natayan ni Lily na, ma'am? Wait. Dua bulan at antin na palakas. Apa ka n
Nadingarot mo niya kang intad kun. Yung pabalong miso na. Indrag piming yung balon ng tanim na. Tadatoon na itibili na kaniya. Kada kami. Ngayon doon matay. Adalat tayo di abay na. Timunye ka. Ngayon sagot mo kayo ko alam. Wala po. Kaganayin ka nga padpadaanan, ma'am. Mailiwag man ka na kayo. Dangro na kinilili. Natay gaya, men. Suminlakas na tala kayo. Pagkasano nga natay. Sagbay nga na. Nag-amo tayo. Sagbay nga na regalom. Imun niya ka kinukuha na. Amo na din. Gandang danim atay. Amo may din. Dandarin mo mapukaw ni Lily. Kaputi sakit nga kanser. No makita ikarkarigatan na lang nga sangay padlaw kang ka tisog sa gaba sagsagabain na nga sakit. Kaganayin na idi nga kalikagom nga basta gapu kam ti ospital masapol nga makita na ka. Sumarteng kami to'y tapno makita na ka. Tapno makita na ti isem mo. Tapno makita na ti kinaragsak mo. Tapno makakita ti kasken ka naragsak nga na isem amo naman tinaragsak nga umisem. Gapukin ka ang elita. Naragsak nga bimusay ti anak mi. Di mo nga tapat dyan, manong nemi, kasta unay, ti panagan anugug ko, panagsangsangit ko. Ngayon atibay nak ni Ma'am Lucy ngayon lugan iti kutse. Kalpasan na impanak, napang kami ti restaurant. Gusto nan, saan ka nagsangit? Saan ka nagsangit? Ang elita. Saan nga kayat ni Lily nagsangit ka? Tadi magustuhan na kang kakit naisam ka, naragsak ka, very healthy ka. Sige ma'am, sa anak na rin nagsangit. Ikarigata kong timisem nga naragsak. Ta isudeta ti kunayo akayat ni Lily. When, gabot na naragsak dyan ako. No pa'y kalikaw kumi ko maidi nga daka kabayatan nga pagpakada. Nga makita na ko matiisam ka naragsak mo. Ngam saan na kinayat? Tadi na kayat nga mabuya. Di ba nagsangit mo? Tapat siya na nga ora anyat araramidem iti kas diya nga lang na sigurado nga nagsangit ka. Di na kaya't idi nagsangit kami. Yung sa sino ko, ti sangit. Di pa nakapuko min, ti kakaiso ng anak ko. Kakaiso ng anak ko kunak, tas anak ko nga ganak. Dapat tanda, madadiferensya. Kung maglagid din tin sagutan nak ni Apo Diyos, ti anak. Kaya manulang at awel, inala namin lang. Ida, anak natin nga ka anak. Gusto ka di, ma'am? Ala, mangantan. Kan mangyawit kan tumanin, ha? Kan mabaling ka di. Nga ibang kan do sa jibalay. Kito na, ma'am. Kan kayat ko nga makita na kitila dahon ni Lily. Kan kayat ko nga makita isuna. Iti tanem na. Kahit ko sa rongkaran ni Lily. Manong nemi kaslak medlatan agtagibalay. Iti ay bandak mutan sa jibalay da.
Manong naming kaslasjak na pupuutan nga ti pangibilangan maten dagiti agasawa nga Ma'am Lucy kini Sir Nestor ket anak. Kahit dapayan manong naming agtalan na agda kung ti balay da. Saan na ma'am? Dadya, apay, agawid ka pa'y laeng. Kaon ka doon da, lula, kinitatang ko. Ken, masabol nga nakaglako ka, dagiti daitan da, dagiti aramidan da. Kasaritak to ni tatang mo, kinilulam. Nakalawlaw ti balay mi. Dito'y kayo to aminin. Saan kanton nga mapapan iti kalsada nga glako ti kasdihay nga naklakom. Ma'am? Agbasa ka. Pagbasayan da ka. Itad may amin nakasapulam ang hilita. Gapota para ka na kami. Sikat ti kasukat de dilili. Ngayon kasta nga ron tinapasamak manunemi kaslasaan nga mamati dalula kanitatang manunemi ididimteng nga kasat kanya. Kadi manugod da siyempre. Nga pinanawan dan ti makuna nga lugar ti rigat. Nagnaed kami manunemi ti panakalen kanapintas nga balay. Kaya naman pa katulong ngem kinayat ni Lula manunemi nga tumulong ti mabalin nang itulong kadagit trabaho ti balay. E din to tanitatang manunemi adumat na kitay amun nga aramiden nga inbaga ni Sir Nestor manunemi nga aramiden na sinusuruan na iti panagtrabaho na mabayan laeng kadagiti ima na ore saan na nga maaramat dagiti saka na nga magna ang mapanitikayak na. Uwain, katsyak manunemi nagbasa hanggang nagraduar kong elementarya. Kat ni Jojo manong name umikikay. Jojo? Ay, Angelita. Apa nga? Kaslalik-liglikan na. Siyempre, ora idi hangga pala nga baknang saan na nagkagsusurot no, diba pananta sa talag kita di eskwela. At sa bali matilakong, sa bali matilakok. Apay, wan, baknang ka ni. Siyak, mabanak lang ka digiti kalkalsadang ako. Saan ka baknang? Ano nga saan nga baknang? Anak na kan di baknang. Pas napindat sindi arwatin saan ka nga naglaklako inte o inte kalkalsada. Kain adapain mangitulturot kang nga kutse, adapain driver mo. Kadapi nga rin nga rikliklikan na. Di na kung kaya tagayem. Baka sikat saan nga mayatan kanya kang gayem. Chuchu naman. Saan ko kumanga na maamod na Ma'am Lucy? Kain ka di dilili. Nasaan nga kapukeng ka? Nawad padasa ko mga orti mapan ka iti kalsada nga aglakong kakaasyak nga mga riklik ka iti luklugan no kustang agtaraydan. Nasaan nga kapukeng ka? Baka sana kung nagbasa ti high school. Happy man. Aming kabilan. Sika sigurado, makapag-graduar ka. Aging gati kolehiyo. Manong nemi kinasaritak da Ma'am Lucy ka ni Sir Nestor. Nga idikuhan agangay ket tadidan kaya ti Sir ken Ma'am. Ikatam di letter M. Ma, kunamdatan kanya kanak. Pa, kunamat ka ni Nestor. Bilang na ka nga si katakasukat ni Lily. Ano man pa'y sa amin nga natungpal, tera paap mi para ti anak mi nga ni Lily, si katipakatungpalan ti amin. Agamanak. Ma'am, ma. Agamanak pa. Ato kung makidawag ka na kayo. Ano neta? Tulungan niyo ko mati pamilya ni Jojo. Inistoryak ti may panggip ki ni Jojo manong name. Ino kasapuran ti trabaho, di ginaganak kang kuwana, di kanda iti trabaho. Tapos di kasta kat itulturi ni Jojo ti agbasa. Kasta nga rin tinapasamak, kasta wan iti yaman ni Jojo manong. Awan sa baling inaramid din ni Jojo, kasta mat kanyak din ang ipasnek ti panagbasa.
Saan nga mapanpagpakapudutan ni Jojo manong nemi nga mapanaglakotan niya nga lako na karigiti pasahero wano driver motorista. Tadamatan na talagin nga pagtrabahuan nga pagpadarig naganaken ko ano. Kasta matan idadda kami ni college manong nemi no marigatan dagit naganak ni Jojo da papa kini mama papa Nestor kini mama Lucin ti makaamo ken kuana kada kami nga duwa. Di ababa nga panahon ano ni. Natunoy mi agpadpada kini Jojo terapat mi nga pagbalinan ti makaturpos iti kolehyo. Ti maadaan tinapintas at trabaho. Ti ubing nga rik nami idi ti singed ti panaggayem mi panagsinakit mi na develop. Aging ka nga nagbali nga sweethearts. Aging ka nga da kami ti nag-asawa. Nga di pas ngay ko anong name ti anak mi nga inauna nga babae kuna kanyak ni mama anak mabali nga siya ti mangted tinagan ti apo ko. Mama Lily. Uy, napikit din saan. Data ko mamit singasing ko ka na kayo. Ni Baby Lily. Nagsubli ni Baby Lily. Nabayag basitan nga pimusay de di Lula, manong nemi. Idinto tanitatang, manong nemi, si bibiyag pailaeng, kaya oray no, lungpo, kung saan nga makatakder, saan nga makapagna. Nga madamat na itit kang kuha nga trabaho na pagpalapsan na ti oras, manong nemi, makapasyarmet. Do ipasyar mi, kakuyok mi isuna. Nga mapanagpaspasyar manong nemi. Agat sa aglukan mi ti wheelchair, pag nanamat na puligos naman ti wheelchair, kung saan sakti mga idoron. Kaduha mi manong nemi, di kiti talungan nak mi ni Lily, kas ka ay nauna, nga sukat de di Lily manong nemi, kas tamatan kini Jojo Jr. kini Vanessa. Wan manong nemi, tunggalag dengegak kang ronan na manong nemi kada kitay marikrigat, magaputi ampunan, uli lang ang demang, da kita susurat nga may irurumen, kada kita kakabagyan na, aging ka nga tikodyanan na, kat nagbalagi, itarapad na. May sakmat kada kita manong nemi, nga imay, nang itaklin kada ti pakasarita. Kat wagyaman na, iti anus mo, nga nangurnus, kalpasang nag-insent kang ka, ti detalyan na. Kada gaman naklaunay manong nemi, iti anus mo nga nang ibasa, kada mok manong nemi. Nga adumet, di kiti nakarelate siguro, kaya na adamat di kiti naitad na nga adal, liliwakan pagsanaming ang tibiyag. Di ka sasahat di pa nagpiyag. Saan unay, nga bakbaklayen, ana rigat, no di kat umisam, naragsak, agbaling nga nasadun at tani apo Diyos, saan na tayo baybayan, nang runa ka tayo, nga kumamang ka nagpagpakaas kang kuwan. Toy, nga radagyaman nga pagayam mo, Angelita. Thank you kay Angelita, thank ka pa nagsurat, thank you ka pa nang-iburay, iti pagkasalitam. Maraming salamat po, kada kaya aming sa kapada. Goodbye na po.